Kereka wirigiro bwakwa nwithirite ori na wikendi njega manjenzi bari wagonga hiyo kumaanisha kwejoy ka wikendi gaku naru eri Jumapili tariki 7 mweri jwa 12 Disemba mwaka 2025 bita wakapu mutharimi gushikire ngatho mwanya ni bwega muno ndo boita na mbere kurumirira kirimetha ya nteto we niwo twethete nyombe nteto number 1 karetune kamiro ndo bagitumi kiu kumakereni kirwe na kimoni. Thank you very much. Tombererie na yegi ogima oriria baba inge ba atongeria muno ruterero upinzani baithirite bagikuthuranga ikutho mutaratara jwa ogima kandia sha ninge mpangratano kirirwangi rwa ogima akuringana na riboti ya uthuria county ya Meru ni mwe ya county ira itongeretie na mpanga ya murimo jwa nyimba akiaria Gladys Muse ori mwerekeria kiri kana murungamiri munene wa Meru Hospice ira ni antu kana nyumba ya umenyeri bwa baranabo bayitwe ni murimo jwa nyimba nori thirikari ninge gutenga kigina egia waka Meru Cancer Center irinjira ya gukandana na mpanga itu ikite kinonda gya nkoji murimo jwa nyimba ni juna kimoni cancer. Riboti ya Mutugi wa Kiambi. Ikundi gia sania jamiro kia yara kibatongere tuniere kimotwiri runguru asana charity ni baikinye sibitare ya Meru Hospice irane ya gutungatira jeba kansa kire gutethire mubango bare na juju guchwa kigena gia nguru kia milioni 40 ni kenda gwaka wodi cia jeba kansa sibitare jire na nguru kia je 500. Twina muoroto kana twina vision ya kwambiria ward aria aje betu bakejaga na makamama na tumakomba ku receive quality care na nursing care na mibango eu mibangi na ya kwe kukamilika na nikyo sana charity baronere ni bwega matu join nikenda tobe ku create awareness na tobe ku raise fund nonto turenda 40 million. Art very valuable na iketo kwenda kwanyania art ina kanya kire kuria mogongo na community na koito choke nkatho nonto management Meru Hospice netwete kanya ka artistic expression netwete kanya ka komba ko express new ideas nonto fundraising kana funds challenge nene mono organization inge ikurukaira na nande mubango jojo gwaka wards 40 million tutu yanto babethi tu representatives ya sani tukagwatana na Meru Hospice na ntuko na arua ojora ntubetaga kiri charity kana fundraiser na mantu mwanya bado tujete ko donate influence yetu asani bajete ko donate post chiao na post hiji irato a record na arua chikethero ikionya na gwa kuma thaa hiji monka tuko run in February na tukoromba thirikari county government of Meru amona kwithira bena cancer center murigo jo cancer jo tumbo thirikari yake organizations hiji china non profit making organizations ichichumiretie na efforts cha kurwana murimo jo cancer na mbiji nyabo baketha bena run egeto mountain run itukoromba mapema mbeche ire kethero chikiuma ke mountain run chithiro ichikumba imwe kwithiro igitetheria organization ni cha Meru Hospice kuringana na Gladys Muse murungamiri wa sibitari ji na rombete thirikari ya kaunti ya Meru igwatanite na thirikari nene gwikirane na utwiria bwa munara murimo jwa kansa jokuma akiuga kagitanaga ka Meru ni atikiana nene murimo jojora jukinyite kinyakire na baba nini Meru County twina cases nyingi muno na kiria wore nginya ngurukini ati twina cancer cia twana mbere gutira ina cancer nyingi cia twana lakini twana ntukweja na cancer kwa wingi muno na so far tutiramenya ni mbie gutuma Meru County ithira ina cases nyingi cia cancer oni de Gladys kurigana statistics ingoria county yetu to embrace research ne batenge mbeca nikenda tumbe guthithia research ureta in ones aria twita kuria ithajie jakwao urethira in a certain village ukethira ajie 10
in one locality na still kinya ethirwo ni bagutritwa bado twagiri gutreat the source tumenye thina jiri ni nae kuma otherwise kwaria mantu jakuka cancer ni inge imero na guti anything tukuthithia ntikuona tugisolve any problem ni arero barombete mwingi guciumairia kuthimirwa murimo jwa cancer kuriona nguruki kumenyithia mwingi guru ya murimo jojo na rĩrĩa ndĩ as an HIV activist ndirererwa ti about HIV awareness akitumbo create not to create nya about cancer because no nya cancer no ikulind na no loelia ama waigua baku nini the Meru Spice bago toa the information ukaona cancer ni rakinyira inya kiana banuno so nike kintu kira mbomba kwira Mumeru when they are out to watch are spread this awareness non to awareness temto omwake awareness neto twinde non to murimo jori ajo kweto jo ke community yeto so we in the community you too now with the awareness kiripotera Meru TV kuma cibitari ya Meru Hospice gicigo bunge kia North-Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Yetiere matuko ya makai ndebene ya 2027 siasa ni kuibangania na bibia maba bikibanga kiuthi kia siasa ritho ritegerete 2027 kema keno beo gitithia na mbere mutaratara jo kuandikanithia kema babero bakianda itire Nteresha Igembe Central ni Nteresha mailithatu kingu kibkona giotene KK na Kangeta na ere musafara jwa akiama ba kiama kia no beo betite na mbere gukiringira ndebe kiri kiama kia Amero gutetheria Mero kwithira igikuthira keki ya Kindeguro na renkero kibori timbe ombethe nduki jenzi gushoyira kura na bagita na mbere guciandikithia kiri kiama kenda sauti yo igeka ndebene kutigira kuri na mogaruku ja utongeria wona mwaka ja kithirano 27 jo kinya riboti ya Murithi waba. Kwa hivyo nataka tujiunge na huyu mzee anaitwa Mkoro Aburi kwa kiama kia Nopeu. Nikwero kia kujiunga na Mkoro huyu wa Nopeu tutasonga mbele. Mugithi jwa kiama kia Meru gikumeka ya Nopeu jumbite gukinya Igembe Central ndene ya miligone ya Igembe. Bakinyite giutine kipkona kiengu kawiru na mail ithatu amwe na KK aria bethiritwe bakira Anthony kenda bakomba gucumiria gujukia kura ni kenda bakomba kuringa kura ciao 2027 kuringana ora kwagirite. Iboya ntobeto badere rojene antobastage kwanjilo inkobora iboya ntoba ombetekeria na betekeria kiama kieto kia Momero na kio ni Nopeu kera kena pate linda mporo ibuisie mporo loi ibuisie mporo abori ikaba kwa ya kara keketo loi Momero wa kanyera kaina soni mwene tibwa kwa kiama keketo kia Nopeu. Atongeri ba kiama bakiaria baugite ati 2027 kiama giki gikethwa gikugwata inya na gikethwa kina bunge o amwe na MCAs na governors na senators na ndia Meru ni boritu kugwata kiama mbaru na njira yonthe ura kukombika kira gitongeretwe ni mubunge wa Tigania East Mkoro Aburi aria antu bonanitie wendo bubwingi muno kiriwe. Eno tera isie Nopeu kiama kia Meru eno tera isie Nopeu kiama kia Meru urugo pando koroka sawasoka sawas kabuya kirega utanwa wajini bena kiama kiwetwa unda aluya bena kiama kia Ford Kenya na ANC na Mumeru kwe kiama loi kwe kiama turimu kai nebio toto kwetu register tuende kiama kia Nopeu nikenda tu Amero tukiandira tuena bargaining power ibora Meru kinyamera muswanda yurare kuyo kwengamera loi yegeta wa drag ibora Meru bo gira yurare tine mtoto fala mwalim ambunge beto bonde ba Meru baturanja
bawa tano kora oro nekele onge nempro abori ina nunda boerenza to ataika na keto njara to atai mutano baba mpa njara dan kele nampro abori to sechembe ende Kurukintu kuyanalwa igukare na kinya arombi bakura urokwenda MCA ya Rutero Athiru Rujine urokwenda kwewa gitikiki ke MCA na kiama kia Nopeu kou kiama ketu ke Nopeu ikyo nkethankira mbana ke kura naoni nkoboromba ora ndebwereterenge na renge mpeni kura sienu nde Mheshimiwa Siseti Kaweria ora bukona ngiokeria mumero nabu nkende bokerie otemana toera siama bingi na toena kiama ke mumero weto karaneta loi ora kobwera otemana bodura muntu otewenu oni Siseti ntiare diko mpeni kanya kauka MCA wa Rojene bombe obotongeria inkona toena ana betu abainge muno antu iboshumiritie na wingi na kugwirirwa ntutububu mbura bagwiriritu Kenya TV ya Meru TV amwe na Thiri FM. Murithi wa banki reportera Meru TV kumaja milioni ya Igembe Central. Kagiti na kau atongeria kuma mwiri o Jobore ni bashumiretie bakiaria bariki beresia mathikone ni bameneretie mutaratara jo ogima kandi yasha bakiwa ni mpangratano nene itina utedio kiri mwananchi wa kawaida ni bore thirikari ya Kenya Kwanza kuringa morashi mutaratara jo kenda jo tweka jwa keguni kiri mwananchi wa kawaida amukira mautungata ya ogima kutina kunyileka kwa weki uchumi ripoti ya Mwende Olaibone. Nacio siasa cia shani watete monki mathikone ya montorene ya gathoine wandini ya kibirichia bore RMC wa kuntukunje kwa bumwiriki ya uretia kari witonye kiri mubango yone kenda beta na mbere kugunika. Let me tell you, ondore kanompende NHIF is no longer with us. Imakana ne urongo sha ekiritanguge kanete kuritanguge we memenaga ni all the other insurance that we have in Kenya right now. Na tutumire ni kanya getu na nafasi ile Murungu atwete gushawishi baba inge batonye kire mubango jo sha. I can tell you for free, nonto I'm close to this family. I know sha ne terere timanto jo Sharon na around 300,000. It is more than 300,000. So when you tell people that SHA is not working, baba inge tugie odhao turege gutonya SHA eu ndona dharura na antena insurance beta kojokia ya Uganda, beta kojokia Tanzania, ile nkajokia nena. So tutonye ni SHA, let's work on it. Nkuluki miaria ya uguni bosha ne kanukitwe bona na musiasa kuma gishigo mbunge kia Bore Steve Kanyanya akiwa kabaka itakare NHIF yari kuno ntuni arira mtu irandure onthe kiringanithwa na shabure kurira mtu tubia tunini kanotetwo weta na areire ni antu ba SHA itigwita ngugi ibatigio twaija no tukaja takutwa ni gwita ngugi tutitu ichangaira charo imaka ni urongo so buge jo twanta kujanga 2 tamu anga 7 tamu bumenye ibu gutwairia na urongo itunogibu na tutiendelea na urongo bu batu turi aringi bakura imakatema no tutware go kwira bomba kuthogani nomo but it is not normal. NHIF ni eri na nafasi wetaka kukeja kuthura kwino rito cha bubu ukaandika gintu gigitwa appeal either ka wave kana ka bongera mbecha shakire bunenkere chaulichienu itakwenda kumenya nguruki yariko kulukia tongeria bane bauretie mandereba kutiela ni bakumenyera kaita karabete detie ngare barabarene na nikendo tiela kutekugya na mitino muno kaitene kakathiunku. All of us, we have a responsibility to ensure ni kinyathere ibikibiki wetithetie itugaturiria kinyathere kirori wetithetie kana ngaringi kana kinya wetete na maguru jukia precaution nikenda tuona tutirabithia mantu ja muthemba jojo gukuna kure kungi njira tiongo na tio butwikirite ya gukuonia kinya na aragitete ate aririe ni antu bakena ibone batwikire kinya bumps ciare mai batwe warnings cia kungana
ntomba kuona kibao kiandiki danger before are ahead of you akarikana ingara agitete ata etithiti sivara ivuinya ya mbea njirene no ntukirori kirethera igiatero matunda giatonya mundene utano wa bangirioni kiresinki mundene na gitengithithia u na itundere bongari warumia gicuma kirea jari bangi bara bainjirene ijari ukenda untubu boneka kairi. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Kagitino kau abitha wa borithi Moses Kamensho na oria ni mwana saikolojia na utete mataro kiri aciari muno igiteneri ria rutha rwa December kumenyera anabao na kubarutana ndoni injega iri njira ya gucokerwo ikiri mukondo naria auritie ana kwithira bagicie bia kana kwebwa kiri olebi bonshobi na utumiri bwa ndawa cia mbogita ninge aciari kwithira baritho gutegera anabao batekawe miangatene ya arume kana antu ilia limu baria batumera ana bubwe ni riboti ya mwandiki wetu Anteto kuma Tharaka Dagara Weguna. Akaria bithoyo ga Boris Moses Kimencho kana Kasoba narutete mbeto kiri mugongo gutigeri bakogwata mbaru na gutirira muno kagitani gakabari rutharura ya rothigonko akiuga gakaiko kagitana bangi bethagira bari gwatini bagutumira ndawa cia mbogita kwena issues cia drugs and substance abuse in our community sio mbako cia affecta kinyasiari wa affect hana betu especially yaba kutindere na kudoma sana kendarira bakuthi mbere na kiromo kiao wewe itiko affect kinya matoma mathomo agakiuga gore na batana kurotherwo ikaro bia mataro makanisani wana kinya maturani ko bathomithia igoro ria mitugo na mikarire ni kenda kuthondeka mugongo kaja kuma tukwanjira kuthoma kona ana baingi muni bakwenda mathomo mama megwa mari cukuru cietu megwa kinya maentura tendeka gitaka ka Christmas itukwenda twina soba community itukwenda twina soba mind itukwenda twina antu soba society kinya soba ina wa daily routine uratukuruga mantu metu kinya ina wa leadership we kwina sobriety kenda antu betu bawata the best services kana kinya the best performing ira kenda weigua kinyare atukutagira chietu weigwe mantu matukuruthi makuthibwega kaso bagita metwa ciari muno kuma gicigo munge kia Tharaka omenyera bira bari na byo nonto bagocokia na cukuru January nonto baingi bayokaga maketha kuma mindani na kagita gakambure tiragana ingi nkuromba aciari thaino it's very not okay nonto wa mbura bureta kura ninkumenya we ngai no urithagia mbura lakini tukumenya January kwa kuna shukuru kuromba aciari betu kira twinakio na kira twigite turi aciari tukimenyera bwega twigakire na rwiro nontu tukona mbura bwayuretire ura bwega kogu twetere nontu January tukaira ana shukuru kenda twigwa twina kanyamo gakuthongeria ana tababe tu shukuru kogu kuromba wewe wina kira winakio kinya wewe na muturi leta share tureyanire muntu nge karanga oronge na karanga kenda at the end of the day tukirugura tukianjira January wewe at least tutinyirikite munora mothia Kasoba inkwira antu betu Tharaka especially mukothima want bantu onde witi mukothima want inkubwendera wewe bwina Christmas embega na mwanka wa imbia wa 2026 na wera eno turare ni ya 2025 Kasoba chapa kazi no edite na mbere na irio ende ikathi na mbere kabisa nonto Kasoba chapa kazi mashinani kuma gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna Nia riboti ya tukinyiria muthia kiri yara tukubangaritie muthenya na jua ire Jumapili kiri metha ya Nteto kuma maturene na aria andiki betu ba Nteto bakinyite itigithio gutigira ni bagututhunanira jaraja gutondoka kuma dena tukethira tugiotana nawe kiri metha ya Nteto Meru TV ona sharungama thaimwe na nusu cia gorongi kuretera mutondoko jwa Nteto riboti ithurani ni andiki betu ba Nteto kono wita na mbere nyago tuthingatira kiri mitandao ya Facebook
at Meru TV Kenya na YouTube at Meru TV Kenya. Onbeta wakabwe mudharimi kumakireni kirewe asante sana nontu bwa gututhura na kurumirira nontu bwa kutoka nyumba ya Nteto itongeretie kathetune ka Amero inkwendere ntuko injega.